फुडें घे चेअर ते चेअर फुडें घे शेड्यूल तरी जावपाक दियात मरे डायरेक्ट प्रेस बीस सर तुम्ही चार्ज घेतला जाल्यार मेन म्हणल्यार कसले विशय आसता ते सोडयतले तुमी सरकारान चीफ मिनिस्टरान आणि सेंट्रान जे पोर्टफोलियोज एंट्रस्ट केल्यात आर इम्पॉर्टंट टू द स्टेट ऑफ गोवा. टुरिजम आणि IT एक्सपेक्टेशन्स ऑफ गोवन्स आणि हाव वी नीड टू टेक थिंग्स अहेड हाजेर खूब निर्भर आसा. टुरिजमांतल्यान रेवन्यू is becomes one of the biggest source for the state of Goa and is considered to be one of the main economic vertical for the state. We need to ensure that we get quality tourists, explore the possibilities of different types of tourism that can attract high-end tourists. Quality tourism घेवन फुडें वचप होच ध्येय घेवन फुडें वतले. खुबशे गजाल्यो रिवॅम्प करप, आयडियाज नव्यो हाडप आनी गजाल्यो ज्यो टुरिजमा खातीर फुडल्या दृश्टिकोनांतल्यान लास्ट 20 वर्सां people of Goa have been waiting. We have been doing many things all at one time and that is why we have not been able to give Goa justice as a destination what it truly deserves. सगळे स्टेकहोल्डर जे आसात at different levels as far as tourism industry is concerned, तांच्याकडे चर्चा करून we will come with a plan. I will discuss with the Chief Minister and then maybe spell it out how we plan taking the tourism roadmap ahead for the state of Goa. एक इम्पॉर्टंट असा की क्वालिटी टुरिजम करता आसतना वेदर इट इज द कल्चरल हेरिटेज बाकीचे सगळे गजाली आसात सगळ्या जर एक्सप्लोर करून वी विल कम विथ अ प्लॅन आणि वॉट एवर नीड्स टू बी डिलिवर्ड विथ अ प्रॉपर रोड मॅप अ विजन फॉर टुरिजम फॉर द नेक्स्ट 15-20 years वी विल ट्राय टू कव आउट. तातूंतल्यान गोंया येता ते क्वालिटी टुरिस्ट येवन बऱ्या तरेन गोंयची एज अ वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन तयारी करता आसतना we need to also ensure that we have people who come here and spend and contribute towards the economic conditions of the state. Dusri asa IT portfolio. IT portfolio also complements with the tourism portfolio. We will see how best we can churn both through IT, how tourism can increase, through IT, how we can explore the further ideas. अडेज वर्सान पॉलिसी मार्फत स्टार्टअप युथा खातीर तांकां कशे जॉब्स तयार करप, ब्रेन ड्रेन्स कशे कमी करप आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज करता आसतना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां करून स्टार्ट करप एज स्टार्टअप आनी एज IT थ्रू दियर पॉलिसीज वी हॅड स्टार्टेड. We have also started to put up the infrastructure that time to ensure that we are able to get an additional economic vertical for the state while we create this as a knowledge destination. बाब मनोहर पर्रीकरांची तेन्ना जी कल्पना आशिल्ली ते विचार घेवन that vision we were carrying ahead. I think it's a time for us to take it to the next level. People expect industry 4.0 things to happen. People expect a lot and I think अडेज वर्सांनी जे आमी काम केल्लें थंयच्यान I would say IT 2.0 will start now with a new thought, new ideas, carrying the vision of what we had carried for Goa, trying to make it a proper knowledge destination. Connectivity खातीर कितें जाय, connectivity हातूंतल्यान आमकां खंय how do we carry it to the last mile, fiber to the home type of projects which we had in mind, how do we do it? कित्याक आज कोविडा वेळार सगळ्यांक कल्पना आयल्या आसतली की फायबर टू द होम वॉज समथिंग विच वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी. सो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विच आर इन द माइंड और विच हॅव बीन थॉट अबाउट अर्लियर एंड न्यू थिंग्स इन माइंड वी विल डिस्कस विथ द चीफ मिनिस्टर एंड देन मे बी हॅव अ प्रॉपर रोडमॅप स्पेल्ड आउट. पूण एक तुमकां आश्वासन दिता की टुरिजम एंड IT will definitely in these 5 years we'll see a new dawn, we'll see a new things coming in which will be good for the state, which will be good for the youth, which will be good for various sectors, not only taking care of employment on a large scale but also taking care of the economic conditions of the state. सर IT पार्काचे तुमचे स्वप्न आशिल्ले ते कंप्लीट जातले ह्या 5 वर्सांत? खुबशे विचार जे आसात ते तुमकां हांव सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आफ्टर डिस्कसिंग विथ द चीफ मिनिस्टर वी विल रोल आउट. हांवें आतांच अजून चार्ज सारको घेवना. So I need to review the departments. I need to know what has happened in the last couple of years. Departments ह्या विकान कळून जातकर मुख्यमंत्र्याकडे उलयतकर we will come with a proper plan and we will definitely talk to the people of Goa through your medium. प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी गोंयच्या लोकां कडेन उलोवन तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करतले. IT टुरिजम कितें वाडपा खातीर
कितें करता तुमी? IT and tourism definitely will be a big boon. I mean, last time we had started with things like blockchain conferences, we had started with global summits. People who are venture capitalists, people who are big time into blockchains or different types of other IT thoughts have been coming down to Goa earlier. They themselves become high spenders as far as Goa is concerned in terms of tourism. How to take it to the next level is something which we'll have to think about and put it together. But main तुका tourism आणि IT जे कितें जाय पडटलें आनी कॉम्प्लिमेंट करतले त्यो गजाली करपाक घेतले आमी. ITंतल्यान गव्हर्नन्सा खातीर आमी खुबश्यो गजाल्यो तेन्नाय घेतिल्ल्यो. E-district module, then we had taken Goa website घेतिल्ली gov.in which became a boon during your COVID pandemic. So getting transparency in the departments using technology was something what we had started that time to give good governance. The Chief Minister has spoken about ensuring that these 5 years will see good governance in the state. And IT's role astalo to ensure that that backup is given where it is required to streamline certain things and make things more accessible, more easier, ease of doing business, simplification of procedures. हे समज केले जाल्यार सर्वसामान्य मनशाक पयलीं जातल्यान त्रास जाता तो बंद जाता. There's a relief to the common man. Then we need to look at the business fraternity, the industry. Every part vertical, we need to ensure that they are able to run their businesses and less after government compliances. टुरिझम म्हणटा तर इंटरनॅशनल टुरिझम एक मेन आसलें आनी कोविडान मातशी इंटरनॅशनल टुरिझम कमी जाल्लें. सो तुमी तेच्या कडेन कशें पळयता? कोविडाची 2 वर्सां खुबशे त्रास जाले, बट वी हॅव हॅड, दॅट इज वॉट आय एम सेईंग. आता फुडलो प्लॅन पळयता आसतना वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर प्लॅन इन प्लेस, अ रोड मॅप इन प्लेस. स्टेक होल्डर्सां कडेन घेवन बाकीच्यां कडेन उलोवन वी वील कम आउट एंड स्पेल इट आउट. जे कितें पयलीं जातालें तेजेर उलयना. गोवा डेफिनेटली वील हॅव अ गुड प्लॅन इन द फ्युचर. टुरिझमान म्हटलं तर क्राईम एक मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. तो कसं तुम्ही कमी करू पळयता? Crime does not come under tourism. Crime comes under home पण department. टुरिझमान मोस्ट ऑफ टाइम थिंग्स घरानूय भांडण जाता. सो आय थिंक वी लेट अस नॉट मेक सेरे तोंडातल्या उतरां काडनाकात. क्रायम समज जाता द पुलीस नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. बट जे आमी टुरिझमा खातीर समज फाल्यां जे आमी पुलीस म्हणटाले, बाकीचे म्हणटाले, सेपरेट लोक म्हणटाले, ताजेरूय विचार आसा वे वी कॅन कब. Lot of things from towns to everybody who sometimes spoil the image of Goa need to have a relook at. So ते सगळ्यो गजाल्यो नीड अ प्लॅन आनी तोच प्लॅन तुमकां सांगलो लोकां कडेन आमच्या स्टेक होल्डरां कडेन उलयतकच वील स्पेल इट आउट. हे सगळे इश्यू तुमी क्रायम नाल्यार बाकीचे उलयतात वील बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ थिंग्स दॅट हॅपन इन एवरी स्टेट एंड दे हॅव एवरी डिपार्टमेंट लायक पुलीस ऑर द रेस्ट टू बी हँडलिंग इट. बिचार कितें जावंक जाय, कितें जावंक जायना, टुरिस्ट आतां बाकीचें कितें जाय पडटा, एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाय पडटा, हाजेर ऑलरेडी डायरेक्टरा कडेन उलोवन वन्स आय नो एंड रिव्यू द डिपार्टमेंट्स ऑफ वॉट इट इज वी वील स्पीक द नेक्स्ट. ओनली थिंग आय कॅन से टुरिझम 2.0 आणि IT 2.0 with the government's initiative of 2.0 government of Dr. Pramod Sawant, I think a lot of things will start moving by itself. Center BJP आशिल्ल्यान तांच्या कडल्यान खुबशी हेल्प घेवन सेंटरा कडल्यान वी वील रोल आउट प्लॅन्स. सर टुरिझम एक व्हडलो इश्यू जालो तो बीच क्लिनिंग स्कॅम, तेजेर तुमी हें घेतलें? तेच तुका सांगलें मरे, सगळे जेन्ना रिव्यू मागल्या, लेट मी यू आर आस्किंग मी इन बिट्स अँड पीसीस. एकदा रिव्यू जावन डिपार्टमेंट मागीर तुमचे कडेन हांव सगळ्यांचेर उलयतां. So what is the quality to tourism right now? We don't have a quality to this. थोड्यो गजाल्यो तुमी मरे प्रेस कॉन्फरन्स समज घेता, आय एम स्पेलिंग माय प्लॅन. इफ यू वॉन्ट टू मेक इट अ कॉन्ट्रोवर्सी आय एम नॉट इन अ मूड. सिंपल. सो वॉटरफॉल बी सगळे आहा तेंचे तुम्ही प्लॅन कितें आसतले सध्या इंटरलँड टुरिझमा खातीर? सगळ्यात जायते वॉटरफॉल आसा. सगळ्यात तुमकां आजूच सगळें सोंपतलें. आज चार्ज घेतला तुमी, म्हाका विशीस दियात, बरें करुया. तुमच्या माध्यमांतल्यान बरें मॅसेज वचुनी, गोंयची मॅसेज बरी वचुनी. इंटरनॅशनल टुरिस्ट नाल्यार खंयचे टुरिझम एट्रॅक्ट करपाक खंयची वर्टिकल्स हात लावपाक जाय, कितें करपाक ताचेर भर घालया. आनी तुमचो रोल खूब प्रॉमिनंटूय आसतलो आनी इम्पॉर्टंटूय आसतलो टू एट्रॅक्ट द पीपल. एक रॉंग मॅसेज कॅन गिव अ रॉंग थॉट. So let us not get any negative thoughts in ahead. Let us talk about positivity. Let us all work together towards positivity, and I count on you all to give us that spread. Controversies तो विचारता तसो म्हाका दिसता हो आयचो दीस न्ही controversies तयार करपाक. आज चार्ज घेतला. Let us wish each other and let us take a start as far as the departments interested. So congratulations and best of luck. Show must go on. Thank you.